Doskon haganupan horuni urmin bainai bata jabuba sidiar gabebi. Gilumbang haba-haba sengau magia age merdalan baina gola bos hurhi ai seng tadi konon muang baik perjalanan ki ai roh doham Tuhanku lau mangurupiau paluah konau
mardalan rap konaw manugutangan kin kesipata roparu tolonin sopong mandora pau monang doaw ay tugdogogokin ibere Tuhan Puji Tuhan. monang doaw ay tugdogogokin ibere Tuhan Yan ang ulit Ukut hamba ba? Ukut ka. Ay Tuhan do. Pangaduan. Jadi mengenai cerita itu, anon do inangon ay magubad-ubad. Dengan sana, matang hamba ba? Dengan sana. Dong masonon. Masih terbuka sih dia. Tuhan ba sangal ko namin jadi bagasanay ba ito at Kristus na sa pangitlang. Jadi sanay pamanak dari sangar cerita. Aus yang kumaro. Sono boritan do inang rumah koma. Dahil martukar man borutu. Di hudoy nang onar ko ini. Pesta nakar igereja ke kapes. Bako resot marabumo. Dahil bagasanay baba ulang pala po sa guru mo. Jadi panangan lobek na po diya to hanami atak na panaha igo ba hanami ba ni tengah kerja ba. Terima kasih. Terima kasih Mbak dari Tuhan Pusat Yuhut. Jadi John hanami yang dia beriwan roh burung tahun. Ay marhiti ko ni naparluwi. Nang ilmuhon mendapatkan kuntuan. Jana kuboto do nakapangakmay. Kalani awno na perlu mencari kutuno. Ang huli nga siya gani panambia parla ko ni inangon, pako parla ko ni inang nanginan na irumak. Pas matanok ko man. Pas hari Minggu. Sama-sama inangope nagtuari marpesta yo pesta inang kumay kariyat. Dan yang namurok yung mga mula parminggo rin yung mga pariminggo. Jadi ang buko ito na bularin biya kabar na iya. Sayo ba mga natin kapukuan mo manche lima. Jadi baga sayo dia. Alani nama saon lapit taon nama muka. Jadi ilogete pe marong nasanok ko ma. Alani guluhon na manompang duita angko si madakak ni Bataro. Jadi marondos ko ba ni Batama ita. Nang pala gabi liluwa por saya mo. Lani marhitehon ni napardowi yalong ni Bata ng taon. Jadi anami umbani puria di kabis bangko mangidoon ubang. Kasi utak maho ibagas ka por sayaon. Tetap buwan ibagas tunggu dan kanami peuma umbani puria di kabis bangko tetap lumambuak ko ibagas tunggu. Kasi pudas tarapok urmu ulang lalap madingat ingatu bani namaton. Ay makarapan nami pori ni Saud rencana na ibang munta maras kuhul ando harma di perjalanan tuan na mengiring-iring perjalanan na siyam sunay ke portan na lawas di portan ng pihuta terus simula ni piton tuan mana sama na siyam ay ma kasong sa baku terima kasih ma. Terima kasih mak. Nasungon mundulan batta bani usok mingguron secara khusus bani bapa. Rondo kata misu hastang atau tulis bani satara 5 ayat itu. Sononya tahun dia. Indos kon mahagalupan ng morsok bani. Ay sari Indonesia.
Panay lumayan akong nani. Nagali pancur mahalak kita di Bangkokon. Kasong mo haganuk ban kejadian. Sunai itu kami bani Naijia. Badas Apostel Paulus bani Huriapol. Bagi-bagi ni hamahulun. Bagi-bagi pusok niyo. Roh kata ni bata makataw. Ondos kon mahaganuk bani nagirot kuan. Ay sari kondo ko. Bani haganuk na basaon. Bapa. Kung secara katulmang itu kadili pikiran lang adong kesusahan. Tapi ang goroh kita huban ni bala mangondos son haganuk na masao. Pas saya mahita. Mungkin itu di don ada lebih indah. Kalau si padason di Tuhan bagi keluarga secara khusus bagi bapak itu. Dumhusay do mahan namin keluarga kuliah di KPS mangondol mo. Tapi di sonon borat ni sita nonon jarang do diidah tungah-tungah di dunia om. Dong adong do bahkan lo kita dong alai di laut mana laut kembali kawan terbang. Tapi on di darat sariah sahur bapak om nangon ko dak dana ko. Ningon rak do si dia lao mandu pakot Tuhan. Tapi sonaha man tadi kan terlebih mahal bapak. Sonaha mahita na tadi kan hasoman keluarga pun haganuk sige. Kuriata lang karatahon alanya isalinari untuk kung kita magaduk na mason pusok ni tahun bani na ibata kasi iya manarin anggo iya manarin ipikir kung doon na pagdugat na bani pagdugat kaya doon mamakini hata ni ibata na pagdugat goy gudik muru pusok ni ibata na itu kata nama lepas amin menduring kita usir. Doding hita, haleluya nomor 120 ayat 1 pangkonan 2. Yesus golu ni tonduihu hamdoha porusangkin. Yesus bolis pakon setan. Jolom au Yesus Tuhanku, jolom au say tong-tong. Humbay dalan na sitong. Ulang sirpang benahehu humbay dalan na sitong. Senari yang dos pernah kubani sisi enang. Perlebih mahatahan kita. Terima kasih bagal hubani Tuhan na ibata. Namambere hubata. Holong na bagal. Bani parujung ni golo ni kakaon. Doho si Krista. Ubang muka. Tersongkot doa namin ka.
tarsonggo tumang jut pangahan namin kakaon perpudiondo memang banaw si aktif i gereja ibu wanita kaha tokit pe tapi mardai kaha jadi ubani kakape kakak mama Pristama selamat jalan mah hubah muka dari wanita ke KPS Bangko kak kakak natuari merpesta wanita do wanita kak tiki merencanahon lelang isukun doha mahadu si doha muka ini sekretaris wanita bolu doa mbakku nih muka apa bani kenyataan kak lang bolu wokam apa wokami kemas dua na terdang kakak aduh maksudnya ay kak secara lang sengaja kakak ketua inang do melilang ay kak do sekretaris lang ibo tuhan nami dekke ay dekke mulu kak dekke mas na tordang kak jadi lang tertangis sonaw kak lang secara sengaja au melelang ikan mas na tordang ay kakak ate kahape maksud muay ase ibekam ikan ay tordang jenges dasuban nami Tuhan manamang boto kakak pesan aha donay sampai ham melalui si luah muay dukku si saya ma pesta nas magkejadian non ijay baru buay arti hoka nami pada sumaikan aku beniwa pajore ani mama gereja on puni tahun ay maga nini hurmuka sunay ma hatani Tuhan melalui hanhu benami kak jadi kakak selamat jalan mabamu. Mudah-mudahan boy idalah panhanami pesan yang disampaikan Tuhan melalui kakak. Ang boy batahala batak alangkah besarnya artinya ikan mastor dan kakak Jadi kak sekali lagi selamat jalan mahu bani kakak da. Sonagi hubena to si Kristama kak. Sonay nami parlobe. Satop kipe hita pajupay ko dini ijon habe matin do tumangka kesamus begitu manis do nadasuban nami ka selamat jalan mahamben nami wanita daka torsahan nami wanita itadi kogham sehat-sehat humanihan nami haganupan so nay maka adi kambai hasuman wanita anggo adong si pada son gatini tangista sonari agay pada si tahatata Sabong seksi sekolah minggu. Perlu bisa hari tongon magatuh kita tongon makatahon terima kasih hubani Tuhan sana HP kedan tasonari marpusak niur kita sadarion hanami boto mbani seksi sekolah minggu roh do hanami nadihu do hanami marpusak niur bani panading ni edaon pakon adikon aupe napigit-pigit minggu do kana kompak memang bayi daon halay latih akor rudo tong hanami rudo tong hanami ang godong salah kubain no katro mekel do bana ya jari bana au jadi na dua minggu tu memang hanami do hor pakone daun tapi sangat melekat di hatiku jadi kubani adik nami ope Kristama on anak nami sekolah minggu doon sangat aktif do adik nami on
Ang usongon na ribu ba ng sekolah minggu. De diam duduk ningokan itu hudul do bana. Jadi mitora harus dia mandikon hanami memang itadi ko mahit haganupan. Terlojo masih dia madapok ko Tuhan na hialongin ngurta. Bani hampe boto. Bay Tuhan ay matong ham mga duadu. So dia pusok ni hurni ham sarupa do pakon pusok ni hurnami na tadi kon ni Eda pakon adik namion. Jadi hubani Eda upe pakon namion. Selamat jalan mau hubani Eda. Selamat jalan hubani adik namion. Saya tong-tong masih dia. Sendohar masih dia. Tong-tong hundur isya mundi na bata bapa. Sunay ma terima kasih. Andoding hita haleluya nomor 364 ayat sada takon 2 364 Hubogi Tuhan kin naroh mandilo au marhitay honni darokin goluh mo boy sonang Hubogi Tuhan kin say papasing hamaaw marhitay darohmo say narogopa romanoba say papasing hamaaw Tuhan au naludya tumang marhitay-hitay kulong mo patuguh urhon. Rodo au Tuhan arna roja dumang darohmo sayang rogopa romanoba say papasing hama Duma ibiloham inang pukanombah kulang bungutuhan. Mananegos Tuhan namin kulubay mo manrogok. Kasi papasikham hanami bandarok ni. Banigorat ni si taononon secara khusus banikelarga nagtadikon inang. Unma pangarapan po ang Panginoon namin kubang Tuhan. Lakon hanami sa linari lang tarpikirihan namin na mato. Sunay doagi bapa ilumahon. Tapi dumaroh ka na marogop kubang asi hamma na mambiri pikiran na tonang kuban ni bapa on. Rusi keluarga. Dan ajalo hamma inangon rosi danakon itangan siang. Godong bani goluh ni nakurang der atau kedosan itu Tuhan. Hanami secara khusus keluarga di KPS Rosi Bapak Rumah.
mangindo hubamu. Salpun hamain asulamin mengambati si kasi pasimada ya Tuhan bani hadajaun musuh diri. Kon mapataridah kon sa sadanur nami Tuhan bahwa diuto nami mangahapon ahap di keluarga rumah. Dumay di dohan nami hamar hiti doding nami. Jana puji-pujian main hubamu. Agi hatamu pe napasingat kon nagabeondolan bani pardulan itu binan. Secara khusus bani Bapa. Agi hamma napaingat kon si marhiti ton dumi napasingit. Sero iya mengaduhon haganuk pusok ni Murnyon. Na forsaya doha nami ang guduma idi doha nami ham. Sing anjay lang tangingon mudo. Jana sing anjay lang pahapungon mudo ahanaboran si taon nami bani panorang. Terima kasih mabangun Tuhan perisona perencana. Nalotar punok kon inang rosida darkon. Lianan pasatu tinanin atak nai huta atak nai jon. Tetap doha nami mangindo pangurupion hubang. Asyik tangan mahan Tuhan bani horja nami. Horja pusok ni urong. Ibaga Yesus Kristus terima kasih mabamu. Ondo subamu mahagan panhana. Lihat mahita martonggo tonggo na yajason ni Tuhan Yesus subata. Ang Bapa namin na nasa atas, sa napasing mga koranmu, sa iyong mga harajonmu, sa isang mga rosunimo mo, nagmamawas mo na yung atas. Dari ang namin sa baliw na buwan hari-hari, sa sapamadosa namin sa mga panasak namin, balidusan niya sa mga nakadosa lupakan namin. Ulang na namin buwan magpadawan, paluahan mga namin balay pangagaw, ayam dosimada rajaon, Pakon haguguhon, apa sangapon sa lokani. Amen. Hidup ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon hulong niya atin ni bata Bapa. Pakon parsoran ni tundoy na pasing manang kasumani hitaon haganupan. Sunari-nari rosi sa lokah ni lokah. Amen. Okay.